بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيب جلبة الدبة عند أودو باز لاول كسال international ilande maka Facebook ɗo ha hewti e radio on, ha hewti e mojobere nden ma mojobe ɗen ka telegram e ka whatsapp e inde Hajja Fatmata Nyippi Diallo e geɗal ɓe maɓɓe ɓen Modi Umaru e Modi Muhammadu Aliyu, kañuma e inde karamokoɓe lawol kisal ilandema Cheikh Abdullahi Bruxelles, ha e heddiɓe ɓen e inde auditeur ɓe lawol kisal ɓen, kañumma e janganakuɓe lawol kisal ha hewti e min oɗo nene gotojo moɗon Mouhamadou Issa Sall wonɗo Arabie Saoudite Madinatul Munawwara mo pitaware ya Lemiro. Haray ko muññintingol ɗiɗo famiji meɗen, ɓeɗo siɓɓe meɗen, ɓeɗo nene gotoɓe meɗen ka dina Islam, e kañumma e peyi kawtal meɗen, joɗodaɗo meɗen, kernidaɗo meɗen, ɗum ko Liberia fi oɗo accident waɗuɗo e sumugol oɗo mahbara, ma ɗum markaz, ma ɗum centre islamique e nder Liberia e Qur'ana wona e hundeede muñintingol mawɓe fayɓe ɓen fuu e haray ɓeɗo holli wondema hito on ala e nanade moƴƴa. Haray ko wonɗen innude e inde Hajja Fatmata Nyippi Diallo ha hewta e geɗal ɓe maɓɓe ɓen, ɗum ko Modi Umaru en e Modi Muhammadu Aliyu en, ha hewta e genda maɓɓe kamɓe Hajja Fatmata Nyippi, ha hewta e jama siɓɓe men wonduɓe maɓɓe ka lawol kisal, ha hewti e oɗo page lawol kisal Facebook, ha hewti ka telegram, ha hewti ka whatsapp, e kañumma e inde karamokoɓe lawol kisal ɓen fo gilandema Cheikh Abdullahi Diallo Bruxelles, ha hewti e karamokoɓe heddiɓe ɓen fou, sonnaɓe maɓɓe e duhiɓe maɓɓe, jangoɓe maɓɓe, kañumma e auditeur ɓe ka page lawol kisal ɗo e inde oɗo jama fou, ha hewta e ammin oɗo nene gotojo moɗon Mouhamadou Issa Sall wonɗo Arabie Saoudite mo pitaware ya Lemiro. Haray ko muññintingol ɗiɗo famiji ɓeɗo siɓɓe meɗen ka dina Islam, kañumma e ka jooɗodal
kawtal peyi mo tawata ko enen hawti ko enen hoɗidi ha hewta e mawɓe ɓeeɗo fayɓe luttuɓe e nder oɗo markasul qur'an kange ɗo yite huɓɓi ɗon e nder Liberia Monrovia. haray en salminiɓe en torike ɓe yarlagol ɓe fuu maɓɓe haray yo ɓe yarlo ɓe yarlora fi Allah hara ɓe anda wondema ɓe ƴetti geɗal ɓe maɓɓe ɓen ɓe naadiɓe ɗon fi yo ɓe jangu qur'an ɓe hunjo deftere Allah nden Allah subhanahu wa ta'ala oddiri yo wonir ni haray yo ɓe muññano Allah subhanahu wa ta'ala ɓe toromo kanko jooma yo Allah jaɓu ɓeeɗo ka aljannaji makko yawmal qiyama o yafanoɓe dunubaji maɓɓe ɗin o waɗa ɓe kadi jeeyaɓe ɓen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓantiroyta darajaji muɗum yawmal qiyama sabu jangugol nde ɗo deftere makko kanko jooma o yawtana ɓe dunubaji maɓɓe ɗin haray Allah yafanoɓe kamɓe kadi naaduɓe ɓe geɗal ɓe maɓɓe hunjagol qur'an waɗana ɓe ɗum ɗon joddi aljanna yawmal qiyama haray jama julɓe ɓen fuu ka hoore leydi ɗo ɓe torama yarlagol ɗiɗo fatuleji yurmuɗi waɗuɗi e nder Liberia ko waɗi noon ɗum ɗo woni suno wonande julɗo fuu ka hoore leydi ɗo tawata himo jogii ko wiyete adna mahabba lil islam haray himo mari ko wiyete suno ko ɓuri fanɗude e giggol sino e nder ɓernde makko ko yowndiri e islam on haray himo mari suno en torki Allah jomma tabaraka wa ta'ala yo Allah yinno ɓe o yaafoɓe o yaafoda ɓe e yaafaɓe o hawto en enen e maɓɓe ka aljannaji makko ñande tawi en wabana hoore men haray musidɓe julɓe ko yo en andi tuɓa tun neɗɗanke on wari ka aduna ɗo ɓaawo ma o maaya yo eto maayay ko Allah subhanahu wa ta'ala o yiɗi o yarli ko waɗi noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hino maki annasu yubathuna ala ma matu yimɓe ɓen immintinoyde e dow ko ɓe maayi kon haray noon neɗɗo ɓay tun o immintinoyte e dow ko maayi ko yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu tawa ko maayata e mum kon ko Allah subhanahu wa ta'ala o yiɗi o yarli haray kon ɗum waɗɗi en ko toranagol ɓeeɗo yo Allah yaafoɓe bimbe kikkiɗe jemma ñalorma ko waɗi hiɓe hatojini e du'a meɗen e kala neɗɗo mo tata geɗaljo muɗum no ɗonnu ha hewti e oɗo karamakojo maɓɓe fatiɗo en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafoɓe fof maɓɓe yawtana ɓe okko yaɓe aljannaji yawmal qiyama hawti en enen e makko ka aljannaji makko ñande tawi e wawana hoore men ɓe mawɓe waɗuɓe financement ɗi jawle muɗum fiyo ɓe fayɓe mum janngu yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗanɓe ɗum ɗo sadaqatun jariya dariɓe moƴƴini oɗo markas fiyo qur'ana jange ɗon yo Allah subhanahu wa ta'ala yafanoɓe dunubaji maɓɓe ɗin ɓantira darjaji maɓɓe ɗin kaduna ila kalahara hawto en enen e maɓɓe fuu ka aljannaji makko ñande tawi en wawana hoore men haray ɗum ɗo ko hunde yurmo kala mo taɓata heno jogii toon siɗɗo heno jogii toon geɗaljo ma no jogii toon yiɗɗo ma gorejo e kala wonɗo wu wonɗo kala relation ko woni hakkunde ma e on tigi haray a torama yarlagol e kadi ko en anditu leydi ndin ɗon leydi Liberia ndin ko leydi ni tawata ko enen kafi ko enen woni ko hoddi ko enen woni ko kerdi ko enen woni kawtal watti e ɗum ɓeɗo sumuɓe nder ton ɓe fuu faatiɓe ɗon ko yimɓe meɗen ko waɗi noon ɓe fof maɓɓe ko islam ɓe woni en fof ko en siɓɓe ko en fof koye nene goto ka nder dinal islam Allah subhanahu wa ta'ala wi innamal mu'minuna ikhwa
haray ko en torano ɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafo ɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala yawtan ɓe ɓantiroya ɗum ɗo ka ɓantiroya darjaji maɓɓe ɗin sabu ɗum ɗo ka aljannaji makko ñande tawi ɓe wawana hoore maɓɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ɗum ɗo deƴere e ɓuttu ka nder gaburuji maɓɓe waɗana ɓe qur'ana on ittiran ɗum ɓe wula e ittiran ɗum ɓe suno e ɓuɓinan ɗum ɓe ɓalli maɓɓe ɗin e oɗo suno e oɗo sumugol e ko ɓe heɓi yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafano ɓe yawtana ɓe hawtoya en enen e maɓɓe ka aljannaji makko ñande tawi wawana hoore men musidɓe julɓe haray falano yewtugol seeɗa ko yowodiri ko nafoore oɗo qur'ana e hunjagol muɗum kono newotako ɗo haray miɗo yaafini haray goto kala ko yo moññoro ka won ɗon ɓeyden toranagol ɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɗuyten kadi sakitugol e photoji kaɓe sumi ɓe waali hara ɓe suddaka ɗon ɗuyten sakitugol ɗin ɗon ko waɗi noon haray moƴƴira noon neɗɗon si o maayi haray mo hato jini fayin kadi e surrude tere makko ɗen wano wurɗo on yiɗiri surrugol hoore muɗum noon e tere mum ɗen ga e yimɓe heddiɓe ɓen iden haray koye en surruɓe e none wo none haray photoje ɗen hara en duɗɗinali sakitugol ɗe hay si tawi woni ko ma sakiten yo taw hara ko photoje ɗe tawata koɗe ɓe wonno e muɗum ko neɓu ɗum hara wona kaɓe sumi ɓe waali ka yaasi ɗon o waɗi noon min mi yii photoje goo e majje hari on tuma ɓe suddaka kaɓe sumi ɗon e no ɓe sumiri noon kaɓe waali ɗon haray ɗum ɗon sakitugol sifa ɗen ɗon on moƴƴa ko hani haray ko hani kon ko sifa ɗen ɗon hara ɗen ɗon on sakitaka idan haray ko en etto surren ɓe yer wono wawirɗen noon toranoɗen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala yo yaafo ɓe enen kadi o yaafo en o hawtoya en enen fof ka aljannaji makko haray ko ɗum ɗo wonno ko raɓɓiɗi e ko nadinmi ɗo kon ko einde lawol kisal fof fi muññintingol ɓe gureji ɓeɗo e toranagol ɓe Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafo ɓe hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam